Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an jungi nong tray katanat boarding power sector na kalengri kila pelong ye gajnya ki ne nationwide one day stride haga khat artri rimpang ar hajar ar phunriu ban persha ye ke electric city amendment bill ar hajar ar san ban pelong private ne privatize ye ka kam boarding kaseng CCORMAU kalakino bagani ka amendment bill ne ka andro kan island ne jiada ye katnat boarding ki company private khamtam hagabenta jong ka electricity distribution kat ba upat ba udu nong kinong yalam union kila ong ba ka boarding electric kadai ka jingyo upat ba ka ba kongsan omdei ban shim kum kamar khayi banwat jingyo nong Kinong stride kilabu shibun ki jingdawa khmat ga sarkar kenthup yakine ba ka boarding electric kadai banlong ka hok pat ba ka bala banyo da baro ha ka dor ka bala ban siu ban pen phai no mar dor ka jingya lenti privatization ha ka power sector ban weng no bat pendu jat ki electricity amendment bill ar hajar arsan ban yada ya ki jingya te akam ki service condition ba ka jingya da jingyo akam jingkinong trai Ki union kila maham baka privatization kan wanra ka jingkiu door boarding ka jingyo kam contract outsourcing bar ka jingduna jinya dapat ba hagani ka benda ka bakong san ba Hamighalaya ru laya shim benda Hamighalaya ya gani ka stride lalam khamat daga Meghalaya Power Workers Union ka bade ka khot jong Electricity Employees Federation of India EEFI Ka jingeki la pelong ha office plank jong ka union halum jing shai shillong ha ga bakinong train ki benta ba pher jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kilawan bani shim benta ringkan bagi para nong train na kalengkari Uba ban kerlang nari Vice President jong ka Coordination Committee of Registered MEECL Association and Union CCORMAU uloong bagani ka jingeki kandang beteng tat hadu baka sarkar kan wengno iki policy privatization ulaban juru bagi nong tray katnat boarding kila rice camp banyadai ka hok jongki bat ban penne e ka boarding electric kum ka jingyo pat ba ka bakongsan ka jingyo khun kan beteng ki hokkin omdem Ki union kila ong shu bagani ka bil thamai kan kata juri ki pat ba nong pinnen kam bat iki nong tray Kila maham balada ka sarkar kamweng ye kabil ki seng union kenang penklan shu ye ka jingya ki haki banai banwan Han mai tla bani penchai kai penong fi penong ber Ningkong ning shop ni yang provide ki ka fi kalian no media ba ki wan man ya sok ti ban wan man ya witness kini ka protest kini ka protest long ni stand in solidarity but ka association jongga electrical employees and engineers association ka para ko in India dalam khmat daw engineer cylinder debate kini ki protest ni pau ni persya ya ka privatization number 1 Namar hagani ka electricity bill ka privatization pakila wara kadai hapo kani electricity bill 2025 ba lingkong ka hakata ka draft kadai ya berprivatise ka ya ka power sector di privatization ke ka mat ka hang tu kalong bani ko kadai ba multi licensee ke mot ba pun ki companies let's say company Shimet kila ban participate ban ai ya ka boarding electric komentar ni dan tang ni ga emisian de hagani ke draft kila ban wan ki private players suke ki ailat LT ki bikin wan de ke ga pelong ka drawbacks ba ki dan ni multi licensee distribution kalong ba kila ban cherry pick kin ki company kin cherry pick ya kanu ka area ka belong profit kat ba ya ka area ka ba tolot let's say ka revenue let's say ka tolot ka jing yonong ka tu ki siapa ki utilities jong ka state ke de hang taru ya kita ki mat badan tu ya kini ki infrastructure bela dan ru don jing toy ai ban kin le you kin utilize the assets jongi kin utilize the assets ke existing infrastructure jongi dan kin cherry pick makipat hang nu ka area ka ba long profit kata ka dei ka main thing ba ni persya kan ta I consumer haba pi pai pat ya ka jing ta pat you public kalong ba number 1 ka dei ka service Finum la banong 100% baka service delivery joki kan long perfect number 1 number 2 ka tarif kila ban bo hidaki kumentah hab Maharashtra ki bon baki private player sapo Maharashtra po ka power sector
Fintech if New York LTC tariff apa Maharashtra is one of the highest. Hang tu don kita tapas don ada ni pas. Tingim kuat bak kita ki private players kin wan sini kan. Ni kuat bakan ni ke sektor, ke power sector kan long ke public oriented public sector affordable power. Nang bak kinong rep kinum poih ke jing nama tahu lawan ki private players dan tanong rep dan kata cross subsidy dan nyimla kim mention is pang kata. Dementa hangi tingi dan kin menta kinong rep ke dan laga jong ke slab dementa domestic users ni dan laga jong slab. Hapo private players minum la ban dan bor ban ong lo jong kata. Ti ita hi beta ban kuat ba lesi sekani ke than juni ba lele minum sha hi bakan wan ka privatization and at the same time we support what yaki we constituents we state ba kamtam ekum ka Chandigarh ba ke UP ke bala ya cekmat ay ka privatization apin pet kini ki benta jong tu kita kan stay kini ki profitable sectors kini ki state we profit sudah tel let's say kawan singiru kan bu ke jing ba yu pai ba dengan tai ke tahu yang hanya ban percaya ta Kumpulan menterakan itu Chandigarh bat UP tikila ya cekmat ta ba employees su ni kwa ba kin outsource mungkin outsource sebar kan di mentang ni kwa ba la dak mut ban tap kam ko ka power sector hi ko ka jongi i David ki beriu jong la jong nang ni na po kelong ki regular employees ki unde show ki contractual employees because kani ka asset sungi kelong wa bon ka ba he ba de yin shania komno ha ki contractual lada komno ka ownership kan dan lada pidang dai tang contractual de ka sense of ownership kalong kan dan to fin trai ba ne de pila long hi wa pura unong trai bo pura jong kani organization ke dai tai benta ni opposite to outsourcing kan jong ni buat nakaliang jong government bat nakaliang jong management yang layak yo banyak keren man pun benta pun sen ba kin regularize no ya gitu ki employees contractual employees bela don lupa kumbah nyo spa ai kata ni kan nyo spa tam ti ngi kwa ba ka government indra itu message to government ba kan niat investment no itu ki bela tray ese more than 15 years no bela ya tray pala de khatan sedem ni apa organization ni at least ke future you can you can bakadat area government issue ne sa pun contractual employees kita ni bala shock type to be contractual employees without any benefits ni don kata ke kita ini ong la check management ba kan regularize kini employees ada face mana akan ni kita start dengan government kita campang dengan management we are here to support them we are here to support any decision balong favorable like employees and yang lang dekat management ni kelong bani ya tei lang bani ni long bakloi bani ya train kan kamta ke jumpa dong organization isu tu ini ke manpower ke manpower hani kalau lang tulat ke ratio jong ke jingdan kam agak pen biang ya ke penyat seprang ya ke kam ba ke jingdan brio ke ratio ke gap la pun ha ba ki don ki officers ki pat beli like di office room technically kan siapa feel ki lineman line staff kini ki dia deliver ya the service dan ningkong ni siyang nang office ni yo ni pai ki ben siapa ki fees ban restore ki line ki de hapa kan lip kan lai lada dan brio haga cakap ban simpor ban de plat tang san minute kan simpor si tengketa kan simpor si kenta namar kini ki lineman kim dan tang si jaka ki dan ki ba li attend for siapa kowe ke jaka nang ni satai kim dan brio ban like hap up hadu dawan pai gitu ban naik pat sini ke phone ke ba tang ban clear within 10 minutes 5 minutes ila hap up kita ban delivery to good service ni dan kami di manpower ni dan kami brio apa fee ni dan kami brio apa ki areas ban long ba ke power system kan long reliable kan long stable kan dah haduk demeta ngatrai kini kinja du jumlasan minister ba highlight ni nak kalian sini nak kalian jadi engineers nak kalian jadi employees ni kuat IP betul rak kalian message mentangi don yang revamp distribution scheme kabai ni pentamai lut yaki lan prepare ni warak lagi lan prepare ki transformer ki pentamai namar balik kalau kami pindah singapura let's say check bun ki than ki shit what your voltage bakal low voltage tapi balik ke low voltage kalau transformer udon hang ni kalan ke balik ching public kalau haduk kilometer haduk kilometer dekat pun push ke last mile yang kati yang brio ke voltage kala drop
kalau drop kam klanchu tementah dah kan ni revamp distribution scheme 4 kerja pedeng jong uni transfer ngibu yang suwe ngibu yang saat kenang ba ingin improve ya voltage profile kan kata di number 1 te bangile ita kam ngihap anchim shutdown ngimlong banle online ni shim shutdown mentah kata ban improve your infrastructure let's say in 6 months from now when iba ki benta prepare kum ki than new shillong kum ki than station po upper shillong bin iba kan sedang ke improvement ki kadang lu ka jing pat ingi bangi implement ni kini has kam tamasor namar ngimyo ek jaka ni kwa ban improve ke system ke jongi which ultimately ki consumer kinde ki beneficiary kin yo ke voltage ke bebiang kin yo ke power supply ke bebiang tang wang ngimyo ek jaka ban bu ki transformer smart kala dei ke private land and ke rem ke jaka so de bon ki ngimyo ken te ka don ke jing asor ngin ya le kata tali number 1 bagian de plat kaka in terms of deliveries of service ngala om meneng don kam ban power ban penting na ba ka jing do like kaka kadam day bangin la ban ong ip 100%, let's say in reduce in availability kan done at least more than 90%. 95% availability is one of the best. Tinggi irba Kita dan funding. Kini kita dan funding nak center kadang kum ka ADB, yang kadang kum ka nurse. Kini kita ngia cakmat kajing petrei bukan ya kita dan substation kita lan dep hiru mentah. Dia dan apa new slong kita dan sebab kita mau kontrol kita dan kita se garuhel su kita. Di kini yang management kalau sedang bantung beriu mentah. Kita biang kita yang hatung ni contractual lagi mendai di permanent kan permanent employees di ni shit ni keren kakak betul management ba kan sin serious ni nama kini di assets ke jongi di lada kam ngimla hi ban maintain lagi beri ke jongi kan namdan ke sense of ownership dan menu ban namdan ka ngimla kan ban baha baik serta mau for that reason kan ngidon kam management bahkan baik serta kan ni like ni kali ada ban bu beri